napapabot na nalulukmog. Kabali da iti okra da kapsat nalulukmog nga nabababot ni oh. Oo. Hindi na gano'n ang alakon. Libre man ti si daw da iti kapsat nyo. Agala da iti kapsat yuti saluyot lunubunga to okra kakapsat. Nagado ko naman nadanak ta da iti farm. So nga ay ti kapsat yo ay ket maksut man ti initon yung adula amin basta dating libre nga makan maala kakapsat. Agala tayo kakapsat ay ibusog na iti kapsat yo dahil kakapsat yo nga rawot ti gulay. Dahil tang bumbunga ti okra ni. Selfie na pa lang dahil ito okra kakapsat. Bunga sa luyo. Nagrigat mo to na yate awan ti kuana taga kamera kanyak. Abay naktibabuyan nga kapsat. Isang mangmangig siguro at sasangit ay kita baboy. Nagpudot. Kita nyo tumayong tingin si Titi kapsat yun. Kinarawot na gamin. Oh, syempre libre ko naman. O, di agala na nga. Gado. Gasong gaitan eh. Nagpe-press sa nuyot. Wow! Katubungan na. Lagi dyan. Aporos ko. Magado. Sa naklat na ti probinsya, danak na ti Pilipinas sa kapsat. Oh, nagado nga libre, nga gulay ko. Walaan naman, iti kapsat yo, ati pa'y kapsat yo. Na libre, tagiti kakapsat. O, sinutagmaya, tumay kayo, ilakaman kayo. Kaya nyo nga, tumayang tang tikapsat ko tingisitang. Dula amin. Tapay di ko tinay, sayor manis na kunada. Selfie with my okra, unubunga sa ulo. Oh, nagdulay. Katupay dito. Nagtatagari, tagiti alagak nga baboy. Ganyan man na eh. Magadupay na eh, kakabsat na eh. Oh. Lahan tayo pa itoy ah. Akit din. Oh. Hindi na gano'n ang alakon. Libre man kasi daw na ito kakabsat yun. Magadupay na eh. Tapay da ito Chinese marunggay da. Ang sayor manis na ako natikwa. Malayo. Oh. Tapay ito abang nga labaga. Ay, paunay nagmetag biag tikwan. Probinsya nga kabsat. Uray tumanay yung tang dipudot ay kat. Sigilap ta kakabsat ko.